Ovo je YouTube kanal Moko Vizel. Upravo ulazimo u 10. sezonu snimanja dragocjenih savjeta o preživljavanju, uključujući bushcraft, prepping i survival. Inače, za vrijeme da ljudi budu u toplome, da budu lijepo pili čaja i da se budu grijali. Takve životinje isto miruju dok je tako do vrijeme. A sad se misli da mi, dok je tako najgore u prirodu, da probamo vužgati vatro dok je bila megla i dok je tako 100% vlage u zraku, da vidimo kako to funkcionira, je li moguće i na kaj treba paziti. Što tako je magla nestala, a baš je bila za rezati. Mogla si zabiti krampi gori jahtno obleče. Kako je bilo maglovito ujutro. Znači, je zima, drugi skroz uvjeti i to vidi na primjer i na jurti. Jurta nije za ovo podneblje, zato je jednostavno ne izdrže težinu snijega. Zato u Finskoj ove Laponce koristio indijanske šatore. Možete uzeti u obzir da, na primjer, jurta s promjere 6 metri, da ima površinu, znači R puta R puta pi, to je 3 puta 3 je 9, puta 3 je 27, znači 27 kvadrata. Ako padne kiše u obliku snega za 100 ml, to mi je već 2,7 tona težine koje onda dijele na jurtu. I to je jasno da onda to ne bre kliznuti jer je ona ovakva, nego su šatori bolji jer imaju bolje na špic i onda vam sneg klizne i dijele ono kak izolator. Sad smo tu vzeli drva koja su najbolja. Bilo bi dobro da imamo borovicu, jer borovica isto će goriti zbog eteričnog ulja, ali sam našao samo vrbu i tu je dobro da zemete drvo. Dobro, ti sad moraš objasniti, je puno vlage i drva i tereni se. Znači ti hoćeš zapaliti vatru dok su uvjeti najgorši. Yeah. Dobro, mogla bi i kiša padati, ali u biti prvo saberem dosta dreve i dok smo mi išli na ispit za instruktora preživljavanja, mi smo imali slične uvjete, znači bilo oko 3 stupnjeva, na učke vlaga 100%. Imali smo zadatak da u roku 10 minuta napravimo vatru da naložimo, s tim kaj nas okružuje. I onda smo pali na time i dobili smo samo jednu šibicu. Pali smo tu da smo zapalili šibicu i to neku podlogu, ali prenos vatre na veće granje nije bilo moguć jer nismo znali jednu važnu sitnicu koju vam budem pokazal, ali prvo napravim tu dosta tog drveta da onda mi to vužgemo i zakaj mi u biti imamo vatru kao temu, zato kaj bi sad ljudi trebali biti u toplu vatricu, piti čajek i čuvati energiju, kak je životinje isto miruju. Jer vrijeme obnove i čuvanje energije. Ali vidjeli smo da komunistički ovi teroristi po Njemačkoj su vužgali i digli u zrak te trafostanice i onda su bakice, zapravo Berlinu je 40.000 domova ostalo bez struje, a bez struje znači bez grijanja. I onda su ljudi bili prisiljeni se grijate, ali bilo je dosta smrtnih slučajeva. I da, ako ti se griješ na struju,
kaj je najbolje nakon toga, to je peč na drva. Ali to puno njih nije imelo i onda kruži internetom te razni savjeti koji su loše, ono sa svijećama, pa onda neke sa uljem, sa špiritom, sa alkoholom, a samo je to puno skuplje nego drva. Drva su gotovo besplatna, samo kad možete imati neku peć, zabiti rupu u prostorije. Jedna prostorija se uvijek samo jedna prostorija grije, jer to je ekonomično, ne cijela kuća. I onda je da imate dimnjaka kroz zid. I onda je isto bitno da pazite da se ne ugušite. Jer bilo je smrtni slučaj, mislim da je bilo oko 5 mrtvih u Tomislavgradu prije nekih 10 godina, gdje su mladi neke feštale, imali su grijača na plin i onda su se ugušili jer je vlekla kisika. I zato treba jako paziti i bitno je da znate kako ognja užgati jer puno to njih ne zna. Ona fora sa nekakvim svijećama, je puno vam je to skuplje nego samo grijanje ako ste imali prije na struju. I taj internet vas i krivo uči, pogotovo umjetna inteligencija. Sad smo neke isto komentirali kako umjetna inteligencija ljude mora jako zgodno zeznati, jer vam bilo lašnje objasni. Znači, kaj se tiče, neko je pital survival, kak na Sljemenu je zalutal čovjek, pa mu je umjetna inteligencija chat GTP on odgovoril da se nek spusti niz potok, umjesto da je rekel zovi tam, ne znam, 112, kaj se treba zvati. Pa i GPS na auto isto, koliko ljudi napravi saobraćaj koji sluša GPS-a, koji u biti te krivo navode. A da ti ne znaš koristiti kompas, niti, na primjer, i kartu, ti si onda gotov. Ti samo slušaš to inteligencije. Znači, mi dok smo užigali, dali vatru, onda je bil problem sa tankoga na deblje prineti vatru jer se ugasila. A nismo u biti znali da smijemo nože koristiti. Znači, vi sad tu, ako hoćete drvo za vatru, tražite neke kaj je izloženo vjetru i suncu. Sunca sad nema, ali vjetar pomalo puše. I gledajte da to drvo nema koru, jer kora je zapravo zaštita od vatre. Znači drvo bez kore i onda najdete čim tanje i onda ako nemate dosta trešća, vi zapravo ovo napravite. Znači da režete drvo koje je komprimirano i napravite dosta toga trešća da imate te špine. I to je onda 100% bi se mogu reći suho. Vidite sami kako to lepo je suho, napraviti se ovak kak jedan borek, znači samo da režeš i okrećeš. I to onda prenese vatro sa tankog na debelog, a s vatrom je zapravo gorjenje zapaljivih plinova koji izlaze van iz drveta dok se drvo zagrije. Kaj je isto bitno da znate da breza je jedno drvo koje gore dok je mokro. Znači dugo nam ne bude gorelo, zbog tih eteričnih plinova. I ja namjerno koristim ovaj mali džepni švicarac i ti nikad ne znaš kad ti bude trebala vatra i kažeš me sa sobom. Znači nema tu nikakvu mačetu, nego švicarac sa privjeska ključeva. I sad si ti isto neka je pitao umjetnu inteligenciju za patko čistiti. Jer znate onu anegdotu dok sam ja išao sa snimanja i sretnem ja gole Njemice, 6 komada na Dravi i on je me molio za pomoć oko patke, nisam znali kako se patka oguli. Kako se čisti perje? Znači patka se zaletjela u dalekovod i pala me na šatar, jer se bila skroz dole. I onda nisu znali kako to čistiti da bi to pripremili za jeste. A sami neki intelektualci i študenti su to bili. Znači, metroseksualce. I sad ja pitam umjetnu inteligenciju kako čistiti perje na patki, od krepane patke koju je ubila struja. Joj, odmah govori umjetna inteligencija, makni se od toga da se ne zaraziš, da ne pokupi kao ovo ono, bježi od toga kao. Ja, gledaj, namjerno umjetna inteligencija tebe plaši od prirode, da ti u biti postati neprirodan i onda izbjegavaš prirodu.
Znači budu mislili da je patka otrovna, da ima perje kozno kaj. Je. I ti jednostavno ne dođete onda do tih informacija koje su bitne. Druga stvar je, mogli ste valjda sigurno vidjeti na YouTube-u da ima jako puno novih kanala sa nekakvim likovima, zapravo su to crtiće. Znači lisica, miš, veverica, krokodil čak su survivori i onda oni vam objašnjavaju neke stvari koje u biti zvuče logično, ali u biti nemaju smisla u primjeni. I ja se pitam zbog čega je to tako. Zato jer ljudi sve više poslušaju te survival kanale ili je to zato da bi ih krivo navodili za neke stvari koje bi ih onda u biti bi više štetile nego koristile. Tako da isto neki kanali isto uglavnom blalaštine vam prodavaju i tu morate paziti. Bitno je da vi pitate svoju baku i dedu koji se preživljavaju na selo, kaj delate, one budu najbolje objašnjavali neke stvari. Evo imam tu isto koro od breze kaj isto stupaj gori ko papir. Rukavice imam zbog toga jer smo vodili bicikl na prometnoj cesti i ako padneš na ruke, dobro imati radne rukavice da se tako jako ne uzledeš. Jedno te mora biti strah da ne padneš na rubnik sa rebrima ili z rokom, on se možeš ruku slomiti. No i s kolenom. A gledaj, koleno isto, tu nam malo bolje boli. Znači isto, već imam tu isto od vrbe, to fino. Inače, znaš kaj, to ti je tu, te beton, to ti je streljana tu ti streljaju s puškom nekim kalibrom tam prema to, dok je... Ovo ti nije legalno. Ne znam, ali ti dojdu streljat sim. I tu su napravili sad postavili iza mene kameru, tako da ko bu pocal, to mu bude policija pokucala na vrata. Tu ti je kamera od ribići, čuvari. Ali oni moraju isto zvati, evo viš kako tu skidam ovaj papireć, to koro, fino sa vrbe, kaj je isto super, ona hoće goreti. Jer ima dosta teričnog ulja na sebe. Evo bomo još uzeti to trstino i tu je mamutova trava, ali je živa. Znači, ne znam da kako bude. Čuješ, ovo bi isto gorelo, ove cime, ali je puna je vlage. Ja, ali vidite materijal, koliko on dok gori daje svoje energije da dalje širi vatru, kužiš? Da. To je isto dosta bitno. A ovo mora biti samo ko neki zid koji reflektira vatru, da ne bude otišla prema van, nego onda ide prema drugim tim komadićima koji trebaju goreti. Evo tu je mamutova trava. Imaš tu od dabra ovo, gledi. Gle, ovo je dabar je živo drevo. Tu ti je špena. Ovo je tu špene. Evo, to je sve mokro. Mokro, taka se scija. Ali specifično, gledaj. Izgleda kaj ono dok kupuješ u Lidlu, one krompirići nekakve ti bokca. One pomfrit rebraste. To je naša tu plaža, letna. Evo da vidimo sad to mamutovu travu. Aha, mamutova trava nam je možda mokra, ne? Ja vidim da listi visiju. Ono ti je obično za potpalo dok ju dugo držiš, dok ju posušiš. Aha, listi su dobri. Ja sam imao nju kao podlogu u šatoru, gdje sam spal. Znači snopove mamutove trave i onda dok je to bilo kao mrtvo i suho, to je bilo super. I poslije sam to moje koristiti za potpalo. I to je bilo odlično za potpalo. Da. Ali je stajalo par let. Na primjer, dok ti drvo zrušiš, ti isto najbolje čekati da čekaš godinu dana dok vlaga izađe van, onda bude bolje gorelo i daje više energije. A možeš ti mokro drvo kuriti ako je vatra dovoljno jaka. Znači moj japa je Meksiko, dok je džunglu čiste, ona isto bužga vatru i kaktuse je skuro. Oni su inače puni vlage, ne? Tako da je isto moguće. Evo kaj je isto dobro da se na primjer nabavite od starog radija antenu, onda možeš puhati na žar i lakše zapaliti vatru
ili pomoći da dalje gori. Sad šibice ne znam, ali bom uspio vužgati, jer inače ima puno te šibice dok ih kupiš, jednostavno ne funkcioniraju. Evo, ove su dobre. Znači Ultra Plus su dobre šibice. Mogu preporučiti viš da se palio. Dok druge često se uopće ne daš vužgati. I sad imamo, vidite kako to gorelo. Moja greška je, nisam provjeravao otkud vjetar puše. Vi ste na plamenu da puše od not. Sibira. Bitno da not puše, ja sam krivo to posložio. Treba sam na opačke obrnuti, kad je puhalo nutra. Znači, Pa ne namećeš sitno spot ili kaj? nego inače je. Da vidite, ovo je malo teže tako vužgati, zato jer se tako vužiga vatra bez dima. Znači vatra bez dima je vatra iz drveta koje je jako suho, jer sve kad je vlažno daje dim i onda te mora odati. A damo vatra bez dima ti je vatra gdje koristiš čim suš, bolje suho drvo, a možeš skopati rupu da napraviš Dakota Fire. Znači u zemlju kopaš ložište i onda isto kamin za dim, ali gdje je problem ako imaš zemlju gdje je puno treset, ti moraš napraviti požara. Znači ti to ugasiš, ali nakon dan, dva možete sve zapaliti jer treset gore. Znači to je samo dobro gdje je tam zemlja koja je ili ilovače ili slično koje ne gori. Evo imamo tu sad da vužgamo, da vidimo bude to gorelo. Evo vidite, pomali se, jedno drugo veže. Jedno drugo veže i sad... Znači uspio si sa jednom šibicom nekaj, ali ništa. Ništa. Ja, vidiš što sam ne uzeo obzir da puše vetar s kontra strane. I onda, znači, mjesto šibice, dajte se najbolje opaljača. Jer nije sramota, evo vidite, dok s opaljačom vužgeš, a nemaš one kocke za potpalo, to je malo zajebano, a možete staviti kocke sami. Znači, da imaš kartona. Probaj ove deti sput, viš, te semenke od drača. Čekam. Znači prvo može doći do temperatura koja je dovoljna da... Eto. Pa da vidimo te sjemenke od ovog drača. Vidiš da ne gori. Da tvoja sjemenka od drača. Aha, dobro. Jer treba samo... Znači ona treba nekaj da ju bude kurilo. Šusa. Inače ne. I viš, znači znatno utječe na tu vatricu smjer vjetra. Znači greška je, vidiš kako lijepo tam vjetar puše. Sam ti rekao, isto. Strana vjetra, strana kojeg puše. I tu smo onda zeznuli stvar. Znači takve sitnice moraju tebe zeznuti, a da smo htjeli zapaliti vatru bez problema, onda bi uzeli smeće koje je tu, dali bi nekakav papir, uzeli bi neke PVC boce koje bi strgali, razrezali ili neke sličnoga. Znači ja bi trebao ovo tu sve preokrenuti, da puše vjetar s tim i to bi planulo bez problema. Ovako to zapravo vjetar gasi. Ali dobro, gorelo bi, tako smo pokazali kako je to biti vužgati vatru po tim uvjetima. Vidite koliko vam način, na primjer, da imate sa sobom neku svijeću ili neke već pripremljenoga, kako neki ljudi to koristio, a možete koristiti i ove fatwood, znači drvo koje je puno smole, crnogorica, onda isto to super hoće goreti. Ali ovo je čist ok, jedino sramota je sa sobom upaljača. I kaj se isto što je reći kaj se tiče upaljače, pogotovo klinci koji gledaju u krizi, upaljač jako puno vredijo i značijo. I vi, ukoliko ste nekak nadareni tehnički, možete
u biti živite od toga da upaljače punite i da sami upaljače delate, jer budu imali veku cijenu. Upaljač, inače, normalni koji funkcionira, navodno je vredil po krizi po $5, a ona koji ne vredi $1. Jer vi su upaljača koji ne funkcionira, možete zvajati još van i kremen ili ga možete usposobiti. I kaj je isto bitno da upaljač na benzin, na primjer jedan Zippo, on se mora napraviti isto i od čahore patrone. Tako su prije vratno ljudi delali sebi upaljače. Znači ti u praznu čahoru strpaš malo vate, naliješ benzina i staviš gore z čep i onda dok dođe do iskre, to gori. Znači možete po tom principu delati upaljače ili pak one na plin. Postoji čovjek navodno u Sarajevu koji je toga živel da je punil upaljače. Na koju foru ja ne znam, ali teoretski, ako malo bolje razmisle, bilo bi moguće da ti na plinsku bocu ili one male boce za puniti priključiš gore injekciju, iglu od injekcije. I onda da ti ugriješ tu iglu i da doješ kroz plastiku unutra, jer se najbolje puno se ne more puniti. I onda ubrizgaš plin i zatvoriš isto sa temperaturom tu plastiku, da ono ostane plin unutra. To možda je bilo moguće izvesti. Čuješ, ali ja ti u svojem ruksaku imam i upaljača i šibice, ako slučajno ti se namoči padneš v dravo unutar. Šibice posušiš poslije, ovo ti se već na iskro hital upaljač. Pa da treba imati puno te mogućnosti. Već u ruksaku imaju magnezi, vidite, već se počelo goreti. Znači, kaj je isto zanimljivo, tu od zgora prema doli ide vatra i onda daje manje dima. Ali još uvijek ima dosta vlage v drvetu, zato daje taj dim. A ovo tu neke stvari koje ne goriju, koriste se sad tu kao reflektor za toplinu. I vidite da je moguće isto i na snijegu vužgati vatro. Nismo to delali dole, nego tu na platformi, zato kaj bi bilo teže to snimati. Zakaj ono nije zaleđeno, cijela je vodena površina, a ovo je cijela zaleđena graba. To ti meni objasni, sa sezu v ledu. A znaš kaj je zanimljivo? Da v leti je ta graba puno bolje topla, Tako je. a ona tam je hladna, hladnija po leti. Zato je se ne cirkulira voda. Znači tu se voda ugrije. To je ko stajačica tu. Je. Nemaš podzemne izvore. A ovo tam gdje je bager kopa dublje, je probil te struje ispod i tu voda ona ide van, a zato ima ta graba i ispust. Jer ne bilo ispusta, ona bi se skroz napunila do gore, kodno kako bi na to funkcioniralo. Znači isto trebate paziti, na primjer, i da je led tam. Ti bi tu mogli klizati, igrati hokej, znači, a ako bi tam došao bi prepao. Znači to je isto opasno po život. A kaj je isto bitno, ove rubne zone, tu je malo šaši. Ali ima rubne zone koje su dosta velike, ti tu isto možeš prepasti, makar je v centru led puno deblje. Zato je se stvaraju zračni jastoki ispod leda. I ti jednostavno propadneš kroz njih. I to je isto onda puno djece ubilo prije i tako je od moje tete sina, znači oni su pali u vodu, bili se straho ići doma mami i tate reći kaj se dogodilo i oni su zapalili vatru i grijali se onda uz vatru. I to ih je onda ubilo, znači nisu bili kao Bear Grylls, bilo sa sobom helikoptera i kaj se sa sobom. Medicinsku pomoć, pol bolnice. I viš, od vas možeš snimati da i breza gori, makar je skroz bila suha. Ipak ima stvari koje možeš vužgati, makar je ono katastrofalno na okolina za ognja vužgati. I najgorše je biti dok se moraš jako žuriti, dok je tako hladno, kad nemaš osjećaja v rukama, v prstima, onda je isto problem vužgati vatrom. I dok je stvarno, dok je pada solika, dok je sve zed mokro. Ali ste vidjeli, dok je drvo komprimirano, onda se napravi ta piljavina, onda to hoće goreti.
I to je ona ta kvaka koja je ključna stvar koja ona spašava situacije. Nekaj davlje lepega, ugodnoga mirisa, kaj? Pa imaš puno te drvete koje stvarno ti daje ugodan miris. Dok ideš sušiti neke, mene najbolje su češeri i grančice borovice. Znači, ti to lepo skupa zmešaš, ne pod grančice i zapališ bez jakih problema. Kaj isto meni jako fino vam je smokva. Dok ideš smokvu obrezivati, drvo smokve vam daje neki miris koji je onak slatkasto medeni onak. Sad, da li je to možeš raditi s tim nekakvu aromaterapiju, ne znam, ali uglavnom je specifično, možete probati doma isto. Evo, kobasice moraju za kobasice speći, ili komad špeka. Evo, danas ćemo tako staviti vatru, otvoreno, tam nas kamera snima, to lijepo bomo ugasili. Evo, to je čas. Je opasnost neutralizirana. Nema se tu kaj vužgati, da je ne znam kaj. Ali bomo morali, znači, prije leta nema onih kampova na Dravi, gdje je on Suheraj, znaš. To bomo morali isto snimiti. Upozorenje je jako veliko. Za onih kampova, kaj slučajno ne bi ko kaj vužigal tam. Znaš, da je ono suho između Selnice i Podravske. Je, sigurno, sve je to drugačije. Odmah bukne, problem bude Vidovski, vatrogasci, Dobravski, znaš kaj bi tam bilo. Nema kurenje, jednostavno tako Suheraje tam, da bukne, malo veter spuhne. Čudi me kaj se nikad toga nije dogodilo, a moglo se dogoditi v leti dok smo bili tam, baš smo vidjeli da je opasnost velika, ali bomo pazili. A ja mislim da ljudi sve manje uopće ideju u prirodu. O tome bomo jedno posebno emisiju snimili. Jer umjetna inteligencija nas obilje uspotava toga, veli da imate ih ono kao krpelja i kaj već god i sve više ljudi ono se drži kuće i tvog doma, tako da malo bude išlo van. Ako ide van, može gledati naše filmove da vidi kaj može sve doživjeti, kaj može sve najti, vidjeti, upoznati i tako. A mi sad imamo toplu prostoriju, čajka pit, zgrijati se. Znači, imali bomo čak jaču zimu do kraja mjeseca sad kože i dvoznavenkaste minuse i cijelodnevne minuse u stvari. Kaj? Znači imamo tu debljinu leda oko 10 cm, to drži i auta. Ali su prije ljudi imali i ledenice. Znači oni su pilili kocke leda, to stavili ispod zemlje, imali su leda skoro do 6. mjeseca, pogotovo tam gdje se gvirc prodavao. Tako da su oni licitari moji prodavati gvirca s ovakvim ledom iz te grabe ili ribnjake. A ima i na Valžice toplicama jedna ledenica gdje su baš bazeni koji su idealno debljinu leda proizvodili, tako da su nam mogli onda na klaonici ljudi tim ledom meso zmrznuti.